也伫这场以哈战争当中，加沙地区的民众，若是要知影外口的消息，毋是靠手机啊，就是爱靠收音机。也毋过因为当地早就无电通用，无法度充电，所以用过时食电池的收音机，即马是真抢市。业者表示，战争爆发1礼拜了后，这款收音机卖了，而且愈卖愈贵。迄个顶面摆真侪台收音机，其中有两台顶面了拢有音影，这看来真计时老旧电器，这却是加沙上界抢市的废品之一。ما فيش كهرب فيش نت فيش اتصالات الناس تعرف اخبار بده يعرفوا يوم الاستهدافات بده تعرف اخبار فكل ساشر راديوهات 加沙互以色列围攻了后，无水、无燃气、无燃料，也无电。无电手机、电视无法度使用，靠电池供电的收音机，诚做上界受欢迎的替代品。加沙民众想要知影外界发生什么代志，亲戚朋友是毋是平安，甚至以色列下一步要做啥物，拢爱靠收音机。这也互收音机的价销愈来愈贵。开战进前，一台收音机伫加沙卖大约是25舍克尼，这下台票大约是200外块，只是起到一台超过台票500块。不过就算你手有现金，也不一定买会到。مشكلة الراديوهات وبطاريات برضه الراديوهات من بداية أول أسبوع في الحرب كله انتهى. وكان عندنا احنا مخزن احنا عندنا جملة في المخزن كله انسحب في أول أسبوع كله يعني كان عندنا كمية كبيرة كله انتهى. لدرجة المرجع اللي فيه عطم برضه راح انباع. وصار البديل برضه لقيت بدل الراديوهات الجوالات. والجوالات برضه لقيت في السوق انتهت. 买无收音机，民众只好抢话，内底有这个收听广播功能的固定话。不过，若是连固定话拢无，想要得到消息的人，只有世界看世界找，看什么人的收音机也有电。在战争中辛苦生活者加沙民众，生活也被迫倒退，来到古时的状态。都市新闻，齐万林编译。